Su imali jedan lep kalendar, lepa, ljubka, dražesna, čak i duhovita imena za mesec u kalendaru. Recimo, januar se zvao Golemi. Mislim, i sad je on za neke koji vole novogodišnje bahanalije Golemi mesec. Zatim se, recimo, februar zvao Ljuti, pa mart se zvao Derikoža i da ne nabrajam. Ali kasnije, da ne bi ostali mimo sveta, prihvatili su latinska imena, gruba, nemuzikalna, čak i netačna. Recimo, sad imamo kalendar u kome je oktobar 10. mesec, a na latinskom to znači da je 8. 12. mesec, decembar, zapravo na latinskom znači 10. I neki narodi su zadržali svoj kalendar, svoja imena za mesece, kao recimo Jevreji, Arapi, Hrvati, Slovenci, i nisu ostali mimo sveta. Čemu ovolika priča? Ja sam samo htio da vam kažem da sam pokušao da spasem što se spasti dade od tih starih, od tih drevnih imena i napisao sonet u kome sam koristio upravo ta imena meseca. I nema potrebe da vam objašnjavam da je sonet stroga forma 4-4-3-3, ali treba reći zato što sam ja napisao sonet koji ide 3-3-4-4, pa neki teoretičari književnosti kažu da je to obrnuti sonet, što bi značilo da tamo gde su u onom školskom sonetu noge, mome je glava.